فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aziz din kardeşlerim, Aşura günleri bilen, Tasva günleri bilen her birinizni urazalarımız kabul bulsun. Hem Allah Rabbimiz İslam ümmetinin iman negizinde şuşu günlerde birleştirsin. Büyük Allah Subhanahu ve Teala özünün kitabında ayet: "Seyec'alullahu ba'da usrin yusra." Allah hiçbir şeksiz ağırlıklardan son birleşik jingillik. Aziz din kardeşlerim, biz sizin bilen büyük ağır mezgillerini geçiremiz. Namında özüne göre kafir bilen İslam, küfür bilen İslam'ın berilişi. İnşallah Rahman, şuşu berilişte, soңғы berilişte İslam jinir dep sanabız. Aziz din kardeşlerim, 1924 yıldan beri İslam düşmanları, etik Müslümanların şiirlerini tarqattılar, taradılar. Bütün İslam devletin köp kisaklarga bölüp bitirgenler hem şunda şuşu öz aralarından münafiqlarını koyganlar. Müslümanlarını tarqatu için, alarının malların, mümkünlüklerin, baylıkların talav için. Müslümanlarını milli komponent negizinde böldüler. Şuşu belgili bir grajanlık prinsipleri boyunca, vatançılık prinsipleri boyunca böldüler. Hem İslam ümmeti, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti bik ağır mezgillerini geçirdi, hurlukni, rencitülerini geçirdi. Bu ne için? Çünkü bu sebep, tip sebep, şuşu özüne göre Allah'ın riayesinden, Allah'ın yardımından ayarlığa dilediler İslam ümmetin. İkinci türlü etkende Müslümanlarını şeriat negizinde yaşavdan tıydılar. Kur'an-ı Kerim'den ayrıldılar aziz din kardeşlerim. Biz varamızda terör şehitler, nişik Müslümanlarını bütün illerde rencittiler. Bir yıl içinde tügül, belki şaktı yıllar devamında Afganistan bulsun mu? Şunda bizning kardeşlerimizni, bizning bolalarimizni, onuklarimizni şuşu hizmet etirge, Tatarlarni, Müslümanlarni o'tirga jiberdiler. Biz bilamiz, nechik alarda Afganistan'da Müslümanlarni rencittiler, qiysitdilar, o'tirdilar. Filistin yerliginde, Kashmirda, Bosniya, Chechniyada. O kamil spesik tugul. Tağın da köp misallar, Xitay bolsun, Xitay Müslümanlarını nechik renciteler, nechik o'tiralar. Minarcha Müslüman canların kun sayin teslim ete. Haqsız rencitiler. Bu vahşilikni şeytan iblis yerşinleri Müslümanlar üstünden kıldılar. Aziz din kardeşlerim, şuşu halde bizning ümmetimiz, Muhammed ümmeti 85 yıldan artık şuşu halde 90 yılga kadar indi, 100 yılga indi jite şuşu hal inşallah Rahman belki Allah Rabbimiz bu halni mana şuşu aralarda o'zgartir deb sanamiz. İslam ümmeti 1924 yıldan beri Muhammed ümmeti rencitülerge düşer. Kur'anlarını taptılar, yandıralar göz allarımızda.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin suretini yasab vereler göz allarımızda. Ol gana da tugul, Müslümanlarını mezhara etip törüley kümeler, başlarını kiseler balalarının, hem bir de yavukların, hicapların saldırga dililer, öz dinlerin, öz kitapların taktıp Allah'a Müslümanlardan dililer. Nice kişilengen hatun kızlar şu dünyada var. Kafirler tarafından Müslüman kız kardeşlerimiz. Abu Ghraib türmesinde, zindanında şulay hatun kızlarını, Müslüman hatun kızların renciteler. Nice şuşu Guantanamo türmesinde Müslümanlarını, Müslüman kardeşlerimizni türlü cezalara düşer iteler. Irak varası tugul. Bizning türmelerde de Müslümanlarını renciteler. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala bizning kitabında aytadi: "Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra." Hiç bir şeksiz her bir avluktan Allah subhanahu wa ta'ala yengillik verecek. Hem Allah'ın sözleri ni miqdar, ni derecede yukarı hem belend üstün buluşu, dürüst buluşu Allah'ın sözleri. Aziz din kardeşlerim, Müslümanlara karata rencitüler devam ettiğine karamastan biz bugün ikinci bir suretini İslam ümmetinin uyanığını görürüz. Bütün dünyada Allah nasip ederse hem bu suretini en birinci bu görünüşke adım salışılar Tunis revolüsyonerleri buldu. Tunis revolüsyonerleri Naşuşun mezgilden indi biz göre başladık Müslümanların kümüllerinde vahem kitülerin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Kıyamet gününde benim ümmetimde yüreklerinde vahem bulacak. Sizni şuşu Peygamberimiz aytdı: sizning benim ümmetim kıyamet gününde türlü halklar, türlü milletler ağlarını aşayacaklar, talayacaklar, rencitecekler diyen. Şu vaxtda indi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sorarlar: "Ya Resulullah, biz şu kadar az buluruz mu?" diyen vaxtında, "Yok, siz köp bulursunuz" deyilген, sizning yüreklerinizde vahem bulur. Yani ölümden korku, hem dünyanı yaratı. Bugünkü günde elhamdülillah Allah Rabbimiz Müslümanların kalplerinden vahem, korku hisini aldı. Allah başladı inşallah hem özgerir ki şanamız. Hem Allah tiranlardan, zalimlerden korkmay başladılar. Bardik Allah Teala'dan korka başladılar. Hem şuşu gadilsizlikке baş ko'tardilar. Gadilsizlikке riza bulmadılar. Bu bütün İslam regionlarında, İslam illerinde tulkun revşinde bağlara başladı. Hem şu zalimler, tiranlar, şuşu tulkundan, İslam tulkundan bir katı korktular. Bu özüne göre tulkunlar, revolüsiya tulkunları Arap illerinde artık zor neticelerge getirmedi ekanligini biz görürüz. Çünkü özüne göre din düşmanı, gün batır Müslümanlar askerleri arasında özlerinin kişilerin uyandılar. Yanlış fikirlerini tığa aldılar. Demokratiya fikirlerini, küfür demokratiya fikirlerini kırpıp kaldıra aldılar. Lakin şuna karamastan İslam ümmeti Allah Teala'dan başka zatlardan, başka zalimlerden, gadilsizlikten korkunu unuttu. Bardik Allah Teala'dan korka başladı aziz din kardeşlerim.
һәм Аллаһның көчен, Аллаһның ярдәмен, ислам динінің бөеклеген тыя башлады. Инде бу революцияларның ислам төсмере булды икәнлегенә ишарат. Бу күп революциялар алар җомга намазынан соң барлыкка килделәр. Шуны әйтергә кирәк. Җомга намазынан соң, имамнар сөйләгәннән соң, мөселманнар берләшеп, шушы хәрәкәт башлый торган булдылар. Шуның нәтиҗәсендә залим, Тунис залимы ул иленнән качты. Мосыр залимы бүгенге көндә мәхкәмәләрдән мәхкәмәләргә шушы коляскада йөри. Ливия залимы ул инде шушы халыкка тапшырылды, халык хөкеменә. Йемен залимы ул үзенең хөкем итә торган урыннан качты. Без, мөселманнар, Аллаһ Тәгаләдән сорайбыз һәм көтәбез. Аллаһ Субхану Тәгалә шәм мөселманнарына ярдәм бирүен, Әсәд залимның соңгы көннәрен җитүен, Аллаһ хузурына җавап бирәчәген без көтәбез һәм сорыйбыз. Ул Башар Асад 30 мең гаепсез мөселманнарның җанын шушы үзенә күрә рәнҗетеп, җанын алырга тырышты. Рәнҗетеп үтерде, җаннарын шәһид кылды. Ләкин кыямәт көндә аның кылган гамәлләре юкка чыкмас. Кыямәт көндә ул әле Аллаһ каршында җавап бирәчәк. Һәрбер гаепсез рәнҗетелгән җан өчен. Азиз дин кардәшләрем, шушы гарәп регионнарында булган революцияларны тикшереп карасак, Сирия революциясе бүгенге көндә башка революциялардан аермалы буларак. Без көтәбез. Сириядә булган үзгәрешләр ул тәэсир итәчәк. Сирия халкына түгел, бәлки бөтен тулы ислам өммәтенә дип әйтәм. Ул безнең өммәт. Безгә дә иншалла андагы үзгәрешләр безнең халкыбызга да тәэсир итәчәк. Тәэсир итә андагы вакыйгалар безгә. Ничек? Андагы булган тулкынлар аркасында монда мәхкәмәләргә гаепсезгә мөселманнарны утырталар. Нинди бәйләнеш Шәм иленең һәм Татарстанның яисә Россиянең. Ләкин дин дошманы бәйләнешне күрә. Бердән-бер бәйләнеш ислам акыйдәсе, таухид, шариат. Башар Асад илендә газапланучы мөселманнар шариат нигезендә яшәргә теләгән кебек, Татарстанда һәм Россиянең барлык төбәгендә яшәгән мөселманнар да шул ук шариат нигезендә яшәргә телиләр, башкача була да алмый. Шуның өчен мөселманнарны бөтен илләрдә дин дошманы шәйтан иблис рәнҗетәдер. Шейх Набил әл-Авади билгеле үзенең сүзләрендә әйтте. Нәрсә соң без Сирия өчен эшләргә тиешбез дигән сорауга җавап итте. Кем ислам өммәтенең хәле белән кызыксынмаса, мөселманнарның хәлен кайгыртмаса, мөселманлар арасыннан булмас. Ягъни Шәм илендәге мөселманнарның хәле авыр икән, һәм без кызыксынмыйбыз икән, без мөселман түгел. Мөселман дип җитмәгез үзегезне. Гуантанамо рәнҗетелгән мөселманнарның хәлен белмибез икән, кызыксынмыйбыз икән, сорашмыйбыз икән,
Müslümanlığımızdan əsəri də yox. O da şuşa Peyğəmbərimizin hadisini etdi. Biz Müslüman bulğanğa görə elhamdülillahi əvvədi. Bizdə var iman Allah Teala'ga. Şunun için biz bilemiz. Bizdə Kur'an bir. Bizning Rabbimiz Allah bir. Bizning şeriat bir. Bizni bir nindi kirteler, bir nindi granitsalar, bir nindi kıymalar bizni ayırmay İslam ümmetinden. Bir nindi gражданlık. Bugün günde biz gражданин Tatarstan, gражданин России, yok biz Müslümanlar. Bizni ayırmay başka Müslümanlardan bir nindi granitsa. Hacda bulan kişiler belki duyganlardır. Müslüman, Suriye Müslümanı mı o? Dağıstan Müslümanı mı o? Mauritanya Müslümanı mı o? Ayırma yok bizden için. Biz bir kardeşler. Bizni ayırmayın. Hem nindigine kolonyalizm olsun, gражданlık tesip olsun mıyım? Bizge tesip etmeyin. Allah bizni bulsalar da. Hem şuna kırmastan. Bu bütün bulgan vakıyalar ilgili şuşa patriotizm, vatançılık, milletçilik hisleri alar barısı da tarih şu şüklüğüne düşecek. Bizni birleştirecek İslam. İslam muhiti Allahu buyursa, hem ol vakit kileşek Allahu buyursa Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem va'dası hak. İslam ümmeti birdemlikке jiyılır inşallahurrahman. Birdem bulur. Suriye ümmeti tugil, Dağıstan ümmeti tugil, Tatarstan ümmeti tugil, İslam ümmeti bulaşak. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem va'da etken gibi. Niçin Suriye'sin, niçin Şam? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek hadis-i şerifinde etti. Ahir zaman turunda sıfatlagan vaktinde etti. Irak'ta asker bulur. Şuşu asker Şam ilinde bulur, hem asker Yemen'de bulur dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunda İslam askerleri Müslümanlar hakkında söz varır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sorarlar. Kaysısı ardından yeriksin, şuşu vakitka eğer biz doğru gitsek değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, Şam iline varırız değil. Şam iline varırız değil. Anda ferişteler kanatlarını jeyip duracaklar değil. Sizin istinizde Şam ili mübarek il. Şam ili mübarek il azizim kardeşlerim. Şam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun turunda etti. İman, hakikatte iman, fitne bulgan vaktinde Şam ilinde bulur diyen. Şam'ga, gadi ilge qargan kebik biz qarga tiyiş tugil biz. Ol gadi il tugil. Qararız, anlağı bulgan vakıyalar bugün. Aytır sonda Allah Teala belgili bir nindidir nersege Şam ilin azizlagan zaman. Qararız ali andağı bulan lozunglarga, bayraklarına, sözlerine, indevlerine La ilahe illallah ve la nuşriku billah. Bizning Allah Teala'dan gayri hiç kimimiz yok. Ya Rabbim senden gayri bir kimimiz bizde yok diyeler Allah. Bütün iller Allah'tan baş tartısıman. Bütün milletler kaldırdılar Allah'ını. Bütün siyasetçiler baş tarttılar Allah'tan. Lakin Allah şuna karamasdan Allah nıkşanalar. Allah'ın yardımı hiçbir şeksiz bulaşak. Allah Teala'dan yardım kileşe. Hem Allah aytalar hasbunallahu ve ni'mel vekil.
Müslümanlar şuşu avur mezgillerinde aytalar, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bizge jitedir Allah Teala. Hem nindi ol yaxşı vekildir deyip aytalar. Hem alarının Şam ilindeki bulgan halkının illerinin alarının bulgan hallerinin özgürü ihtimal tezden bulur. Hem o özgürüş Allah'ın nimeti bulaşak. Allahu buyursa Şam ilinden bereket bütün illerge taralayacak inşallah Rahman. Medine'den tugul, Mekke'den tugul, belki Şam ilinden Allah'ın rahmeti gelecek. Allah subhanahu wa ta'ala bizning ümmetke hayır dili. Hem bugünkü günde eğer jinu kişiktirleyken anda da bizning için hayır. Endi sorarlar Al-Gaviyeden, Gaviyeden ni için siz Şam yaqlı bulasız deb so'rab berganda vaqtida u aytdi, mening qardoshlarım, ruxsat etiniz menga aytirga birgina so'zni. Men shosha so'zlarni kecha shosha televideniyega aytgan edim deydi. Aziz din qardoshlarım, bir nindi diskriminatsiya bilan, bir nindi rasizm bilan aytgan vaqtida revolyutsiya, Liviyadagi revolyutsiya, Tunisda, Egiptda, Yemenda bo'lgan revolyutsiyalar, ular barasida mübarek bo'lgan revolyutsiyalar bo'lib sanaladi. Qaysi birlari Suriya, mana shosha Liviyadagi bo'lgan shosha hallarni, yanasi anda kommunizm bo'ldi, musulmonlar rahatda yashadi. Hamda shosha revolyutsiya orqasida bütün kaygılar, hasratlar erişti, hazırlaşar yaşaylar deyip, aziz din kardeşlerim, sizge milyon akşa verseler, rahatlık bulsa, mal bulsa, lakin şunun neticesinde Allah'ın rahmetinden mahrum bulsa, sizge şul gerek mi? Biz bu dünyada nerse için yaşayız? Cennetke kırı için tugul mu? Din düşmanı bileşek sizge akşada, malda, bütün mümkünlüklerinde dinlikine tutmağız diyecek. Lakin ne kararız, devam ete o. Alar barısı da bu revolüsyoner mübarek, alar her birisi de bilgili bir bitte, tarih bitinde. Lakin Siriyada olan vakıgalar, alar ikinci bitti. O yanadan bir asır İslam ümmetinde, İslam tarihinde bulaşak iyi dedi. Teke illerde olan vakıgalar, o bir üzerine göre adım, birgine baskış İslam ümmetinin diriz. Lakin Siriyada, Şam ilinde olan vakıgalar, bu ikinci türlü baskış. İkinci baskışka mindik diyete. Bu en birinci ul kurash İslam ümmetinin buluğu için. Yaki biz bulabız ümmet bularak, yaki biz yokka çıkabız. Hem Allah'ın rahmeti bilen, Allah'ın ruhsatı bilen biz Allah'ın ümmeti buluruz. Biz bulaşakbız inşallah Rahman. İkinciden, Siriyada olan neticeler, kabatlı özünün sözlerini diyor. O bilgili bir iskitmeli özgürlükler bizim ümmetinde. O özüne göre Siriyada olan jinu. O İslam ümmetinin yamadan barlıkka gelüğü Siriye ilinde. Ümmet jinuga umtılar Siriye ilinde. Hem big zor özgürlükler yakına aziz din kardeşlerim. Şın barlıkta özümden de eytemin aziz din kardeşlerim. Siriye iline hazır bütün iller qarı, korkup qarı. Hatta Rossiyada bo'lgan vaqialar, musulmonlarni o'tatuları, jinoyat ishlari aşığı, o profilaktika.
Куркала, әгәр анда ислам өммәте уянып китер икән, мондагы мөселманнар нишләр? Мөселманлар яклы булачак бит, һичбер шиксез. Шуның өчен Мәскәү сәясәте традиционализмны кертмәкче булалар һәм әйтәләр, бу радикал безнеке түгел, әмма бу сезнеке традиционал Россия исламы. Аракы эчеп, зина кылып, намаз укырга рөхсәт дип, позволительно дип әйтүләре янәсе. Безгә шундый ислам кирәкме? Безгә шундый ислам кирәкме? Инде үзенә күрә бәрлеш дигән идек көфер белән исламның. Менә шушы баланс үзенә күрә үзгәреп китер. Һәм әлбәттә, золымлык ислам дине белән килүе белән юкка чыгар. Юккана әйтелмәгән Коръән Кәримдә захакал батил, җаал хак ва захакал батил, иннал батила кана захука. Килде хакыйкать, китте батиллек. Ялган, дөреслеккә ялган китүчән дип Аллаһ Раббыбыз Коръән Кәримдә хәбәр бирә. Ул булачак иншаллаһ. Азиз дин кардашларым, ни өчен Сирия дип сораучыларга? Чөнки Сирия ул ислам өммәтенең тарихын үзгәртәчәк дип хәбәр бирәм. Менә бу әйтелгән сүзләр Шейх Гавайданың әйткән сүзләредер. Нинди күркәм ул шейхның әйткән сүзләре. Азиз дин кардашларым, элек без Сирия хәбәрләре хакында игътибар иткән вакытында, әгәр дә күрә торган булсак, мөселманнарның үлгәннәрен, шушы рәнҗетүлешләрен, ничек күпме шаһид булып киткәнлекләрен, ничек аларның тәннәре шушы үзенә күп кисәкләргә эзелеп бетүләрен күрә торган булса, азиз дин кардашларым, без бүген күрәбез ки, мөселман гаскәрләре көннән-көн өстенлек ала, көннән-көн җиңүгә бара. Күп генераллар, ислам мөселманлар ягына күчә. Шушы интернетта күреп була мөселманларның гаскәрләре, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, менә шушы ике байрак белән, ике байракны күтәреп, ла илаһа иллаллаһ кәлимәсен әйтеп, зур гаскәрләр, роталар буларак мөселман гаскәренә кушыла. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһның ярдәме түгелме соң бу? Мөшрик Асадның гаскәре кими бара, кеше кими бара. Һәм без күрәбез. Ничек кенә әле менә шушы вакыйгалардан соң дин дошманы шәйтан шушы үзгәрешләргә карап ачуы чыга. Biz bilamiz, şuşu Россиядагы МВД, ФСБ системасы ничек мөселманларга оружие, наркотиклар салып китәләр. Тентү вакытларында төрмәләргә ябу өчен. Азиз дин кардашларым, без күрәбез, Израиль Палестинада нинди эшләр эшләгәннәрен. Авыл битшән иле булып санала. Ләкин ничек кенә дин дошманлары бу эшләрне эшләсәләр дә, ул үзенә күрә көчсез булган дин дошманының соңгы хәрәкәтләре. Иншаллаһ рахман, дин дошманы һич качан да Аллаһның нурын сүндерә алмас. Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең сүзләрендә әйтте: "Юридуна ютфиу нураллаһи биафвахихим, ютиму нураху ва лау карихал кафирун." Алар телиләр Аллаһның сүзен, Аллаһның нурын сүндерергә үзләренең авызлары белән. Ләкин Аллаһ камилләштерер ул нурны, хәтта гәрчә кафирләр шуны теләмәсәләр дә ди. Һәм Аллаһ Раббыбыз икенче аятында әйтә: "Вәгадаллаһу аллазина аману минкум." Вәгъдә итте Аллаһ Тәгалә иман китергән бәндәләргә сезнең арагыздан, изге гамәл кылучыларга, ләястахлифаннахум фил ард, җир йөзендә сезне җитәкчеләр итермен дип.
sizge yetekçilik verirmen deyip, siz öz yerigizge huja bulursiz deyip. Kema istakhlafallazina min qablihim. Şundayım zaman neşik biz aldağı bunlarga yetekçilik bergen kebek. Yani şeriat negizinde yaşau mümkünligin verirbiz deb Allah Rabbimiz va'da ayta, agar da biz imanlı bolsak. Ve la yumakkinana lahum dinahum sa'han, Allah'a mümkünlik berilir. Allah riza bolgan dinin tuturga. Hem özgertir Allah subhanahu wa ta'ala korkulardan soň Allah'ın hallerin iminlik bilen tınışlık verir Allah subhanahu wa ta'ala. Ol vakitta Allah Rabbimiz ayta, "Miňa alar kul bulurlar hem tiňdeş kılmaslar." Endi kim şundan soň küfürlük kılsa, alar fasiklar deyip Allah haber bire. Gaziz din kardeşlerim, bu bit Allah'ın va'dası. Allah'ın va'dası büyük. Hem ya Rabbim, Şam ilindeki Müslümanlarga jiňu bir. Hem şuşu jiňudan soň İslam ümmeti uyanıp gitip, İslam ümmeti birleşseydi ya Rabbi. Hem bütün İslam dünyasında Kur'an negizinde yaşau bulup ya Rabbim da'vat işi, Peygamberimizin işi devam etseydi ta kıyamet gününe. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah. Allahümme ansur man nasaraddin. Allahümme ansur man nasaraddin. Amin. Allahümme ansur man nasaraddin. Amin. Allahümme ansur el-muslimine fi Şam. Amin. Allahümme ahzul man khazaleddin. Amin. Ya Rabbil alemin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وأقيموا الصلاة